ke pina tse binwang nakong e boima ke pina tse binwang nakong nako tsohle sera sa hao se a kula ha o ibina pina ena ka nako tsohle sera sa hao se a kula o ibine moaisane a o lwantsha o sa tsebe rena moaisane ena o kene keng hobaneng a o lwantsha hakana o ibine moaisane a batla o senyetsa a senya khotso ya hao o ibine ha o tswa hekeng ha hao o re ke na le bodisa o re ke tlabe ke hlokang o ye le mane qetellong o re le bophelong bona o sa tlampaballa o ro sa tlampaballa le bophelong o sa tlampaballa o tswa ke modimo ke a motshaba mme bile ke morata haholo ke itse wena o gona o teka tafole pontsheng ya sera sa hao o iteka gore sera le mo se dutsing hona jwale mo sera se dutsing teng se ipotsa dipotso gore o tswella jwang se ipotse dipotso gore na o atleha jwang se ipotse dipotso gore hobaneng o sa theole meogo se ipotse dipotso gore hobaneng o apere aparo tse sa thabohang se botse sera gore tie o inwile jwang man ha the se batla ho bona o lapile so botse sera gore na se noma podi sena so senwang o inkile ka tšhelete ya sona o bona se noma podi sa maemo sera se tsikile khotso mo Joseph Flamini ke o bona le wena Richard ere ko bone wena ka mo thwala ere ko bone le wena Shona wena Nthabiseng ko shebile le wena Sylvia ha o batho nga Paulina o le Sedi FM nano la makhulong a matala mothemotle o etse gore sera sa o se ipotsa dipotso gore ke ne ke etsang hobaneng ke ile ka qala ngwana modimo hobaneng ke ile ka etsa ntho itseng hobane gore modimo o tsa mohlolo sera sa le seleseng o re ke se stapa hore se sale seleseng sera fumana siame seleseng se sa tsebe rena se etsa jwang a thuile wa bina se fila ha sera so makatsa wa bina se fila wa wa bina se fela ngwana motho e ka re ke a bona ya ba o re monna maine o ho kae ha moshane na a re bapa le nna o ho kae mo fokeng wa ka a gore ke late maine o re na ha o so bina fela sena ho tloa ho le jwanga ha o re bapa le nna mo fokeng wa ka maine ngwana chief monna pele ke ya mabenkeleng ngwana chief maine ai Ndate Motaung. Monna hela ngwana chief moshane motle bua lena ha so bina fela se o re ke na le modisa hai hore ke tloeletse ke mang ke na le modisa e tshware hanyane maina hanyane fela hanyane mfoke Na Shell V-Power le Empower di a kopana o phamisa tshebetso ho isa sehlohlolong se setjha ka kotloloho ho BMW M-Trust Kala Grand Prix Circle. Ya Shell o reke ka 750 rand ka pa o feta. O swipe karete ya hao ya di V+ rewards mme o ipe monyetleng wa ho ikgapela tikete e le nngwe ya double hospitality ho tse 50 tsa ho ya BMW M-Fest. O ke wa tlhodisanong ho Grand Prize Draw ho ikgapela BMW 330i Mzansi Edition. Kgetha Shell V-Power kgetlong le leng ho ruboloke engine ya hao iphetha hetsi melemo ya nnete le tshebetso di ka tsona di fapana ya ho shell.co.za ho fumana lesedi le batsi o na le melawana le dipehelo o mothemotle hore na ba o na le modisa o tsohle modisa o teng mofuke ha Ndate Motaung ke re ho tsohle o teng modisa enwa yo modisa o teng modisa enwa o teng jwale ha le teng ha o ipatlele makhulo hoba modisa o teng Ndate Motaung re ke ofrempe nako tsele modisa o isa makhulong a matala eba batho ba nahana o ikisitse athe kapa o na le connection ati o isue ke modisa eleng morena Jesu Kriste ke ena ya o isitse makhulong a matala Ndate Motaung nako tsele re tsekiswa mo re leng teng a tea o tsene re isue bua maine o etsang jwale o lwana le rona
athea o tsebe hore ntwa yena eo o tlanka yona ntwena modimo re file yona o keke wa etsa letho o reng jwale wena wa lwana wa tseka athea o tsebe ha ke a ipatlela ke beuwe Dimo ntate Motaung mamela hantle lenaneo la maqhulong kere ha modimo o isa tulong e itseng ntho eo e ka kgopisa batho ba bang haleluya empa ba se ba tse o isitswe hey sereng ke la le modisa ke tla be ke kgokang ya moruti wa ka nna ke serata ha se sere ke tshepa modisa maine o reng jwale batho ke a ba bona empa ke tshepa modisa batho ke a ba bona metswalle ke a e bona empa ke tshepa modisa maine wena man Motaung fela sena le matla o mamedi a ke tsebe rena gore mametsolo ka impaneng dumella fela sena se tlise tshepo ho wena sena se tlise matla ho wena ntate Motaung a re ke re shebe temana ya bobedi ya fela sena re o nkisa botaleng dijon tse mphidisang o na le batho ba nahanang hore ntate Motaung monnono o momamedi a keneng ka hare ho o fumane ka lebaka la dintho tse fosahetseng amen and amen athe mina thoko o nkisa botaleng ntate Motaung ha o bona momamedi a kgora tjena o kgoriswa ke modisa mona traile bophelo ba hae bo benya bo etswa ke modisa my chiefy 400 amen $436 ke ho yona moruti monna wa mojute ke yona o na le teng Susane motse wa moreneng ya bitswa Mordekai mora Jaire mora Shimei mora Kishe mo Benjamini o na le teng Susane atamela monna wa mojute mothuse hle ke tlabe ke hloka Susana hallelujah Hey! Tshwanetse re nnasane le dinerefe tsa bona. Maine! Tshwanetse re nnasane le maikutlo a bona. Maine! Tshwanetse re nnasane le maemo a bona. Mpa ho lemala wena. Ntate Motaung lenaneo la makgolo metlile le jwale ke na le modisa. Ke tlabe ke hloka. Moneno Mordekai o lefatshe le selabo. Susana impane moneno. Bebele ke monna wa mojude bua maine hle ntwana ya o tla re bokotse ntate Motaung e tshwanetse fela jwale bebele ha itsela pele sere o ne ankilwe Jerusalema a isitswe kgolehong ha mmoho le Jekonia morena wa Juda ya neng a isitswe kgolehong e tshwara maine hanyane Silife chakotsa fitantebetsa boxa ka mehla. Reka Goldie IQF mixed chicken portions 5 kg ka R179.99. Cool baked beef 400 kapa 410 grams tse pedi ka R30. Silife chakotsa fitantebetsa boxa ka mehla.
Moramaine ankilwe mole morena Ntate Motaung ba le kgoleho yes Kajalo le ha o kopana le yena Ntate Motaung ke bopaki bo tsamayang ka maoto hore he modisa eo o tshepa Ntate Motaung o iswe kgolehong Mordekai shaba sahabo sile sankua so ya siwen ke maine siata bana ba bahlano mena ofeng halo panda Ntate Motaung alo aetsa bonnete ba hore bana ba hae ba robale ba kilong tsa re ke na le modisa maine ke tlabe ke hloka sebina ke monna ya lahlehetseng ke dintho tsohle ke na le modisa ke tlabe ke hloka Ntate Motaung dintho tsaya ya wa bona chapter 3 bua ka monna wa mojuda eke chapter 3 bua ka Mordekai le Hadasa bona chapter 3 na ere Momamedi ke kopa ho ya chapter 3 ere ke ye ho yona maine kae chapter 3 mona 2 chapter 3 ere ke bona maine Hamani o rerela bajude polao Ntate Motaung wa bona bajuda bana ba kgoleho empa bana le modisa amen modisa o teng bua Batho di something temana ya pelo chapter 3 ka moratseo Morena Surusia Pamisa Hamane Mora Hamedata Mwakake Amuhudi sa Pamisa tulo tsahae ho feta tsa maosana ohle ana le ngona Tsoge Morena Surusia Pamisa Hamane Amonyola afumana promotion ka papamiso Eudi Ntate Motaung Mordekai o ntsa le posong ya hae ha so suthi Momamedi ke cooperation e mai sebetsa jwang o ntsa le posong ya hae o ntsa ba le seriti sa poso ya hae Mordekai ha pahamisi ho pahamiswa Hamane Ntate Motaung hona le mabaka a motho ka sheba mobane Mordekai poso ya isole nye bohlokwa haholo hallelujah apamiswa impa ke tlabe ke hloka ako mothusi ntate akodule o motse la ntho di sa tshepisi bophelo ba Momamedi ya mametseng hona jwale ya dintho lwana ya puta Ntate Motaung a tshwere matlale ke bana babo bophelo ba puta bophelo ba nka mothinya o mo bophelo ba puta man hona le nako
tsa mo mamedi ana se gone ho ya mang a ile mo mangwele a sita ho mojala bophelo ba puta ai ba puta bophelo maine ba puta man ati akwaleha batho ba baliha asalami notsi Ntate Motaung ha ona bohloko ba jwalo ba puta Mofatsi ai maine bophelo bo wana le we ai bophelo o khona ya wa usuku Osena motwaye ba le wena o na le momamedi ya ka patankela official page ya rona momamedi hey akokele bua le rona boputa bophelo man ai bophelo bone bobe o na le momamedi ya ka pata matla modimo bonkga bophelo o na le mohlanda Ntate Motaung o kula ona o kene bitsi entsa hae bonkga bophelo ye monga jetsa motswalle wa hae a re mona tente keke ya fela pele tente e hlongwa boputa hana re ke na le modisa ke tlabe ke hloka ke a ipitsa Jehova aya modimo o phela ai a re le ha ke lahlehile amen o tla nkgutlisetsa hae ai momamedi paka thuto ya hao oh yes sir mona ba nahana o lahlehile ai hallelujah Motaung amen o na le momamedi ya ka ipakang o re mpasi ke mo shebile o re nna ke mmone modimo ke bona kutlwano o re ke na le modisa Ntate Motaung Hendrik ka leboa moruti ke Hendrik le yena re modimo ke a mo tseba tswela pele moruti wa ka a ke re shebe temana ya boraro ntse re na le modisa temana ya boraro ba emang pela monyakwa morena ba re ho Mordekai o tlolelang taelo ya morena ka matsatsi o hlampa hana ho ba utlwa ya ba tsebisa Hamane hore ba tle ba bona mantswa Mordekai ile a tileng etswe ana ba tsebisitse hobane ke mojude Ntate Motaung ke ba he bongwai sengwa ya morena ko morena ntate ke le mong ke ba se ba qadile ba re o enwa ke mojuda enwa le mosebetsing ba teng bana ba tjena bo maloma a fodisa bo Amen. Yeah. Wabajuda. ke rapela modimo ke khumamela modimo Ai! ha ke na khumamela motho hona le momamedi o ke kopang ho mothusa kapa Ntate Motaung le nana la makhulo le ke le mofeo ning fela Amen. tloela o etsa ntho o etsang pele o utlwa mantswe ya reng ho wena ha o modimo Maine. ho rapela modimo fela Ntate Motaung nana o lena le ho momamedi Bua. ya ikentseng poho ya khotho tloela pele o utlwa mantswe ya reng ha o modimo Ha o modimo. ke rapela modimo fela One day. Ian dag.
1 dag. Maine, man. Rapela modimo fela. Ai, maine man. Tšhelete ya gago ka nna wa ikwetla wa išelela seterateng. Ai, maine. Don't care ga modimo wena. Hey. Ke rapela modimo fela. Wo. Tate Motaung mantswe yana a ka hlaba pelo ya gae. Hallelujah. Obane ke mohlanga tla tseba gore ha o siela o na le modimo ha o se mamela. O na le modimo man. Pele ntate na bua mantswe yana. Ha, maine o etsang? Ha o modimo wena. Ke rapela modimo le mo yele mahodimo. Letsatsi leo o tla utlwa ka lefatshe le a reketla ka tlasa maoto a hao. Ntate Motaung ntse re le mantsweng nana ke na le modisa. Ke tla be ke hloka. E re ke re kgalemele moruti. Moruti. Amen. Putoriana modimo o neile yona we hlokomele seng le mohlapi wa hao. Mamela pele ba bua mantswe yana ha o modimo wena. Ho na le modimo mahodimong eo re mo rapelang. Ntate Motaung re se re shebile taba ya Mordekai. Verse 5 re itse ha mane a bona hobane Mordekai a sa iname a sa khumame pela hae. Ha mane a tlala bohale. Ha o sa fetoe. Tisa ya bakwatisa. Hobane ba batla o change o hana o change. Ya bakwatisa ba batla o seba o hana o seba. Ya bakwatisa ba social media ha o social media o ya mangwele wa khumama. Ya bakwatisa. Ba o bua hampe ba bua hantle. Ya bakwatisa. Ai man. Eba o tlisa bohloko baneng ntse ba etsa ba lebelletse hore le wena o etse mpa hana o ya leveleng ya bona. Ntate Motaung ntse bona tikela. Hey. Ha o lwana le kolobe o sa kena ka hoko. Hey. Moruti ba ine tlorona ke re ha o lwana le kolobe o ska kena ka hoko. Ska ba kena ka hoko. Ena le mokgwa fela ya hore fate seretse. Sutsele. Batho ba tle ba bone ditshila hodima hao mme ba o bona o le ka hokong lwana le yona o le ka ntle. E ba ka ntle. Ntle kwele yona e ne phoka seretse wena ntate Motaung o boloke bohloki ba o nang le bona. Ha mane Bebele a halefa. A utlwa bohloko a halefa a kore a batla Mordekai mo a leng teng. A mo batla mo a leng teng. Utlwa. Ha verse 6 iri. Ampa anyonya. Ampa anyonya o isa letsoho Mordekai a notsi. Ka hobane a ne a bolelletswe mofuta wa Mordekai. Ke a emisa ntate. Rona banang le modisa re mofuta o sele. Ha re jabela ka mona ro fa le ramabeleng. Bero sheba mahlomo o bolella re na le modisa. Ha re tla be re hloka ntate Motaung ba mmolelletse Mordekai ke type e nngwe. ba mo jwetsitse. Mordekai ke mofuta o sele momamedi ha ba o toloka ha ba ke ba re mofuta o tshaba mo. Ai ye yey
I bat sama bana ba Kronstadta ya ka re nka tswa ka studio nka sia maina le mo maina motšhini wa hana motšhini wa bua ditaba mora maina tsama jwa lengwane so ha re metsotso mashoma mabedi ka morao re na le shome re ya mabenkeleng go tloa mo no ntse o tsama le tsona tsama maine tsama mfokeng wa ka tshwara ntate Motaung ha timana ya 6 re badileng hey Futa o montate Motaung mofuta re ha o itsero hana o etlwela ntate Motaung re a dintse ke bua ka mofuta yes
to go for Matele Kepela 928. 928. Nine 928 ke ho yona moruti. Ya ba Korinte. Hobane ho modimo re monko o monate wa Kriste. Ya tsajon kalong. Joba ke mofuta ona le monko fapane. Ah, maine a sugar man. Ona le perfume yesa swanning ya batho ba dula madulante. Bebele ho ba ho modimo. Ngai tsama. Re monko monate wa Kriste. Hallelujah. Haraba bolokehang le haraba timela 16 ntate Motaung. Yaba hariao 16. Ha ere ho ba bang re monko wa lefu o bolayang, ho ba bang re monko wa bophelo o phidisang, empa ke mang ya lokela tse kalo maine ha Etsa le tore monko o re monko wa lefu re bankgela hampe. ha maine Bitso la maine, bitso la ntate Motaung na le monko wa lefu o tlang ho bona. yo cho O ba ntate Motaung re monko o mobe ha re ba etsa letho re mpane le mofuta Motaung o mo rena Jesu Kriste re monko o nkgang ha monate mpa ho ba bang. Momamedi o nontso ipotsa maine o bua mantswe a boima gore o nontso ipotsa gore ntwa e kana locationeng le o phelang ho lona, strateng seno se o phelang ho sona, ntwa e kana e tswa kae, hobaneng ho le jwalo ho wena. Ka jeno ba Korinte mona buka e kgolo ya Paulos ya o araba mai ire mabenkele. Surely, also can stream a Betway Premiership. Asmaine. Premier League. Kapan sekerena. Kile kere ka 69 rand fela ka kgwedi. Okay, phumanela bono e ipitsang pele ya Mzansi le Premier League. Absolutely astonishing. Ka fela ka pokotong ya hao. Bona ha ba hata ntse ba hatoha. Ingodisa ho showmax.com. Fumana bongata ka tšhelete e nyenyane le go feta Spa, Shoprite and Save Green. Ka theko tse tlase disebedisong tsa hao tsa thatohatsi le tse bohlokwa. Fumana 400 gram black cat peanut butter ka 37.99 fela. Le 1 kg Spa daily spread tub ka 34.99 fela. Ditheko tsena di qala ka 7 ho fihlela la 22 October. Ho na le dipehelo. Naso ke ka hore rekang Spa. He motho motlo no ipotsa gore hobaneng ntwa e kana hobaneng ntwa e kana, karabo ya hao ke eo. Hobane ho modimo o monko o monate wa Kriste, empa ho batho ba bang ba o phelang le bona o monko wa lefu o bolayang. How ya bankgela. Ai maina wa tsama. So how ya bankgela. Ai wa matha man. Ho tota ba ha wa bankgela. Wa matha man. Bana ba ha ba tsala pele ntwa ya bankgela. Wa matha. Ntate Motaung ha o buile mang ha o tshekele mang o dula lapeng ha hao ya bankgela. Ai. Ho ba bang ntate Motaung dintwa tse ding di ba kuwe ke perfume ya leng ho rona. Perfume ya leng ho rona. Re mofuta o sili. Ha o roa ka briti ena
e a hlonolofatsa re moloko o mong Hey! fapane le bona ntate Motaung ha bona ba matha ba ya kae ba lo batla eng rona re ya mangweleng Emli Mhlabi a re ntate Motaung ka jeno ke fumane karabo. Masabata yena Selina a re amen a the ngwane mongwe wa Tauli yena re jwale le reng bathonga ye ntate Banana a re ke perfume e nngwe Irish le yena a re bontate a re ntate Moruti Maine o Mokwane le yena o bua mantswe ntate Maine ha e tswela pele e re hape go ba bang re monko wa bophelo re monko o phedisang ba bang ba ananela ha Maine yo ha bua mantswe ya I untruth ke hopola hore moapostola Petros Ntlotsi o kile a bua mantswe a batlileng a tshwana le yana epistolong ya hae ntate Motaung epistolong ya hae ya pele kgaolong ya bobedi temaneng ya borobong ska ba ya ho yona ke tla e bala hona le mantswe a kileng a bua ka mofuta ntate Motaung mofuta hana o inela shapue ha kobiswa re mofuta o sile ai man ho bua thohako di la rona re mofuta o sile re a lwantshwa re hula e dula le ntsereng Petros ha bua epistolong ya hae ya pele kgaolong ya bobedi temaneng ya borobong hore empa ha ile lona le moloko a kgethilweng le baprista ha ka re mofuta o hala le na setjhaba se ruile ntate Motaung ya hlolang kena ha ile lona ai Jesu ke o hloka ke manyang ntate Motaung keletso Mofokeng ke batla ho shojana ka lentswela ka re la Mofokeng moshana thewang haufinyana le wena moo hore Jesu ke o hloka Motaung re ha re monka kakata Maine tsamaya futa o sele ntho ba sa itsebeng ke hore ntate Motaung re kgethilwe ntho e leng hona we know momamedi hohle mo mametse lenaneo lena ntate Motaung ke a bona Botswana Lesotho UK Dubai di a approve Africa Borwa di province tsa bona di a approve ba re lenaneo la makgulong hobane ho modimo re monkgo monate wa Kriste haraba bolokehang le haraba timelang ho ba bang re monko o mobe re monko wa lefu re monko o bolayang ho ba bang re monko wa bophelo re monko o phedisang sajisitswe ntatena o hulwa ka nko mosadi wa molaela tsadi ke yena boso katlo ntate Motaung ba bang re monko o mobe kore wena momamedi mo o dutseng teng hona jwale
mo o dutseng teng hona jwale o fumane karabo hore hobaneng ba hloile tsela yeo o atlehang ka yona, hobaneng ba hloile le ha molekane wa hao a o rekela koloi. Hobaneng ba hloile la bana bao ba tswela pele ba atleha motho o ba le ke hobane lelapa leo la hao Soweto moo, lelapa leo la hao Lesotho moo, lelapa la hao Dubai mo India mo China mo Eastern Cape mo Qwaqwa mo Western Cape, wena ka mono ka Northern Cape, wena kwa Zulu-Natal, wena ka Mpumalanga, wena Freystata, wena Northern Cape, ke uba wena ka mono ka Northwest, ke hobane lelapa la hao le na le monko ona o Kriste a utlwang a utlwisisang, empa ho motho e mong monko wono o ba bohloko. Ntate Motaung o ba khitla pelo wa tseba hona le batho ba ntate Motaung momamedi wa tshebeletso le sedi le monko mo be ho bona hobane ba bona le tsona modimo hodima hae e ba monko mo be jalo ngwana hao a ba khuthukhuthumetsehe hanyane Ao la paleo le tla tolo yey ka incident e le nngwe e nyane. hallelujah ngwanena ile hore o sa fetohile, hallelujah ngwanena se be hlama e ntjha lelapa la bone e tsa mohobe bo monate ai ba ntse ba bua dintho tsa bao bane le ba kakilela ho ba bang. ai Ntate Motaung ha re tshwanetse hore re ka ratwa ke batho kaofela, ho ba bang amen.